Slaviša Pavić Pirke ubijen je pre 31 godinu. Likvidiran je sa 3 hica u grudi iz Kalašnjikova, dok je sedeo u restoranu fudbalskog kluba Bežanija. Pirke je važio za jednog od najluđih u podzemlju 90-ih godina, mada medijski nije bio toliko eksploatisan, samim tim ni poznat širem auditorijumu, a proslavio ga je dokumentarac Vidimo se u Čitulji. U tom dokumentarcu su Pavića spominjali predsjednik fudbalskog kluba Bežanija Bata Trlaja, Dragan Nikolić i Kristijan Golubović. Bio je u ekipi sa Mihajlom Divcem i njih dvojica su uz Aleksandra Kneževića Kneleta važili za najopasnije u Beogradu. Pavića su se svi plašili jer nije zazirao ni od čega i bio je spreman na sve. Ono što se kaže i imao je petlju, rekao je svojevremeno izvor dobro upućen u dešavanja iz najmračnijeg perioda novije srpske istorije. Slaviša Pavić Pirke bio je poznat po tome što se nikada nije odvajao od pištolja, revolvera Magnum 357. Bio je učesnik čuvene pucnjave u hotelu Majestic krajem februara 90. godine, a tom prilikom je, prema rečima svedoka, pucao iz krateža. Koliko je bio surov, svedočili su i njegovi drugovi. Pred odlazak u bilo koju kriminalnu akciju pitao je ostale članove, ko će da puca. Često je govorio da ukoliko neko ko se prijavi da puca, ne bude pucao, da će upravo on pucati u njega iako mu je drug. Nije previše razmišljao pre nego što bi krenuo na protivnika, bio je jako srčan i ni od koga nije zazirao. Zato su oni koji su ga ubili to uradili na tako brutalan način, nisu imali drugog izbora, plašili su ga se, dodaje Pirketov prijatelj Dragan Nikolić Gagi. Nikolić je inače na izdržavanju zatvorske kazne za ubistvo Željka Ražnatovića Arkana. U trenutku kada je 18. avgusta 1993. godine počelo da se puca u bašti fudbalskog kluba Bežanija, Slaviša Pavić Pirke je sedeo pola metra od Dragana Nikolića Gagija sa desne strane, dok se sa leve strane nalazila konobarica. Ona i Pirke su odmah pogođeni. Pucnjava u kojoj je ubijen Pirke bila je jedna od najkrvavijih obračuna u beogradskom podzemlju. Samo pukim slučajem nije bilo više mrtvih, iako je svako od 10 ranjenih mogao da pogine. Napadači nisu otkriveni, a pucali su iz Kalašnjikova, škorpiona i pištolja. O Pirketovoj pogibiji pričao je i Kristijan Golubović, koji je konstatovao da je jedan Pirke morao biti ubiven samo ako se 10 ljudi rani i time donekle objasnio da su napadači smišljeno napravili sačekušu u kafiću i ranili nedužne ljude. Bata Trlaja je rekao u filmu Vidimo se u Čitulji, pazi, mogu da navedem šta se desilo u mom lokalu u bašti. To nije ni huliganstvo, to je idiotizam, kretenizam, to je pogibija Slaviše Pavića Pirketa. Tu je ranjeno 5 mojih muzičara, bubnjar je dobio 6 metaka, čovjek koji nikad u životu mrava nije zgazio. Snežana pevačica 3 metka, Kaća konobarica 2 metka u stomak. Trlajićev gang za kratko vreme izgubio je nekoliko članova, ubijen je Dragan Garić, zatim Slaviša Pavić Pirke. Gagi je Pirketa umjesto u crkvu odvezao u smrt. Dragan Nikolić Gagi, koji je sedeo pored Pavića u trenutku ubistva, otkrio je da je Pirke noć pre kobnog dana sanjao san koji je bio neka vrsta predskazanja onoga što se dogodilo. Veče pred pogibiju Pirke i ja smo proveli veoma veselo u društvu devojaka Tanje i Valentine na splavovima uz narodnu muziku. Pre nego što će da svane, odvezli smo ih kućama, a mi smo otišli u iznajmljeni stan na Bežanijskoj kosi, takozvani štek. U dnevnoj sobi smo raspremili trosed, zadremao sam, ali su me košmarni snovi budili 2 puta. Ustao sam i otišao u stan roditelja u bloku 61 da prenoćim. Kratko sam odspavao i kad sam se vratio u stan u kom je ostao Slaviša Pavić Pirke, zatekao sam Pirketa kako sedi uznemiren i izbezumljen u fotelji, prisetio se Dragan Nikolić. Kako je tada ispričao, Pirke mu se odmah požalio da je i on loše spavao i da je sanjao pokojnog Aleksandra Kneževića Kneleta, koji je ubijen u Hajatu. Rekao mi je da je sanjao pokojnog Kneleta i popa koji stoji pored njega sa ispruženim rukama prema Pirketu. Pop mu je rekao u snu, kad ćeš već jednom da dođeš u crkvu i daš pare. U snu je video i belu kozu kako stoji pored njih. Bio sam iznenađen i pričao sam mu kako sam i ja loše spavao. S obzirom na to da sebe smatram ozbiljno religioznim, predložio sam mu da odemo u crkvu. Pirke je obično išao sa mnom u crkvu da mi pravi društvo.
Seli smo u Golf 2, koji sam ja vozio, i krenuli prema crkvi Svetog Georgija, koja se nalazi neposredno pored stadiona restorana Bežanija, priča Nikolić. On kaže da su se dogovorili da stave pare na ikonu jer je popusnu tražio novac od njega. Ni danas mi nije jasno kako smo, nekim čudom, u trenutku bukvalno zaboravili da smo pošli u crkvu umjesto da, kad se upalilo zeleno svetlo, skrenem ka crkvi, udaljeno je odatle 50 ili 60 metara, ja sam produžio pravo, prisjeća se Gagi. Umjesto u crkvu, produžili su u kafić, a kasnije su otišli u restoran, u kom je oko 21 sat uveče ubijen njegov prijatelj. Gagi je u filmu Vidimo se u Čitulji rekao da je to bilo strašno, klasična zaseda. Vriska, cika potoci krvi, povređeni ljudi, mada u tom momentu nisam to primećivao jer sam video da mi je drug mrtav. Pištolj mu je ispao iz ruku. Okrenuo sam ga na stomak i video ispod leve plećke ranu, priča Nikolić, koji je tada ranjen u nogu. Pripadnici interventne jedinice koji su došli na mjesto zločina uhapsili su ga. Jedan član interventne jedinice udario me automatskom puškom i opsovao rečima: mamu ti tvoju, zbog takvih kao što si ti ginu normalni građani. U policijskoj marici na putu ka Zemunskoj bolnici setio sam se sna koji je usnio Slaviša Pavić Pirke noć pred pogibiju. Ni danas to ne mogu da zaboravim, kao ni njegove reči koje je izrekao oko 2 nedelje pre smrti. Kao da je predosjetio, rekao mi je: ako se nešto dogodi i treba da se gine, bolje je da ja odem, a da ti ostaneš, ti si drugačiji od mene. Bio sam zbunjen njegovim rečima, ispričao je pre nekoliko godina Dragan Nikolić. Pokojni Slaviša Pavić Pirke, prema rečima Dragana Nikolića, u trenutku pogibije na ruci je imao sat od belog zlata marke Cartier. Taj sat sam mu ja poklonio, a meni ga je na poklon dao pokojni Boris Petkov, koji ga je za uspomenu dobio od Đorđa Božovića Giške. Skinuo sam taj sat s ruke pokojnom Pirketu s namerom da ga dam njegovom bratu Manceu, odrastao je s Pirketom.